Hello learners, welcome back to my channel. আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আসাম বাজেট 2020-21 কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ MCQ লৈ আহিছোঁ। যোৱাটো ভিডিঅ'টোত আসাম বাজেটৰ কেইখনমান ইম্পৰ্টেন্ট স্কিমৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই আমাৰ চেনেলৰ প্লেলিষ্টত গৈ চাই ল'ব পাৰিবা। এতিয়া আমি MCQখিনি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। সো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে Which of the following tax has been withdrawn in the budget 2021? Okay. So option কেইটা দিয়া আছে যে আসাম বাজেট 2021 কোনটো ট্যাক্স উইথড্ৰ কৰা হৈছে ঠিক আছে সো ইয়াতে কারেক্ট আনসারটো হ'ব অপশন সি এগ্রিকালচার ট্যাক্স নেক্সট কোয়েশ্চন Under the Deen Dayal Divyanga Sahayya Asani, how many rupees is provided to Divyanga in Assam? Okay, option keita eketa dia ase je Deen Dayal Divyanga Sahayya Asanir odhinot অসমৰ দিব্যাংগসকলক কিমান টকাৰ অনুদান চৰকাৰে আগবঢ়াইছে সো এইটো আনসাৰটো হ'ব অপশন এ ₹1000 okay move to the next question Under Aidew Handik Mohila Shanman Asani Which of the following category is not eligible for getting the allowance of ₹250 per month? Okay. So, question to Sailua, the Aidew Handik Mohila Shanman Asonir Odhinot ki kora hoy? যে কিছুমান ক্যাটেগরিক ইনক্লুড কৰিছে যেবোৰক কি কৰে 250 পাৰ মান্থত গভৰ্নমেন্ট এটা এলাউন্স প্ৰভাইড কৰে ঠিক আছে সো কোৱেশ্চনটো সুধিছে এই যিকেইটা অপচন দিয়া আছে সেই অপচনৰ ভিতৰত কোনটো তাতে ইনক্লুড নহয় ওকে সো ইয়াতে কারেক্ট আনসারটো হ'ব অপশন বি ম্যারিড ওকে দ্যাট মিন্স যে আইডেউ হ্যান্ডিক মহিলা সম্মান আসনিৰ ভিতৰত ঠিক আছে কোনবোৰ এলিজিবল হয় 250 रुपीस পাবৰ কাৰণে পাৰ মান্থ উইডো হয় বিধৱাসকল আনমেৰিড আৰু ডিভোৰ্স সকল ঠিক আছে কোৱেশ্চনটো দুই ধৰণে সুধিব পাৰে নেক্সট কোৱেশ্চন Which of the following yojana of Assam government is associated with the transformation of 57,617 km of state highways and a major district and other roads? Okay. So, kunkhon yojana yar logo jorito hudise. So, yare correct option to hobo Assam Mala. Option A. Okay. So, Assam Mala yojana khon transformation of state highway and major district and other roads or logot related hoy. Move to the next question. Which of the following subject is taken as compulsory in all English and other medium schools up to class 10 under Assam budget 2020-21? ঠিক আছে সো কোনটো সাবজেক্ট কম্পালসৰি কৰা হৈছে হেতু হ'ব very easy question option B Assamese অসমীয়া বিষয়টো কি কৰা হৈছে বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে up to class 10 ঠিক আছে next question To whom of the following sports person Assam government offered Deputy Superintendent of Assam that is DSP under APSC okay so kunjon sports person offer kora hoise option bur dia ase so correct answer to hobo ki C option Hima Das okay so budget 2020-21 ত Assam government এটা ডিসিশন লৈছে যে যিখিনি স্পোর্টস পারসন আছে যিবোৰে ধৰিলবা অলিম্পিকত হওক বা এছিয়ান গেম হওক বা কমনৱেলথত মেডেল জিকিছে যে হিহতে কি কৰিব সেই সকলক কি কৰিব ডেজিগনেটেড এজ এ গ্ৰেড 1 অফিচাৰ হিচাপে ডেজিগনেট কৰা হ'ব ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন Which of the following place is considered as the iconic site as per Assam budget 2020-21 So budgetot kuntu site iconic site hisabe dhora hoise kuntu place so these are very important question so tumaloke jodi any competitive exam or preparation kori asa enukwa dhoroner question tumaloke paba thik ase so yate answer to hobo ki option B Sibsagar move to the next question what is the total receipt of Assam budget 2021 so total receipt ba total income kiman asile Assam budgetor yate correct answer to hobo option D Okay. Move to the next question. What is the new feature included in the Assam budget 2021? Okay. Option kita dia ase. Aru yate correct option to hobo B QR code. ঠিক আছে আসাম বাজেট 2021 ত কিউআৰ কোড ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছে সো কিউআৰ কোডৰ সহায়ত আমি কি কৰিব পাৰো যে বাজেট আমি স্ক্যান কৰিব পাৰো যিকোনো মোবাইল স্মাৰ্টফোনেৰে আমি বাজেটৰ কি কৰিব পাৰো স্ক্যানিং কৰিব পাৰো ঠিক আছে সো ইয়াতে আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা যে আসাম হৈছে ফাৰ্স্ট ষ্টেট যোনে কি কৰে ই বাজেট পাবলিশ কৰিছিলে
e-budget. Assam is the first state to publish e-budget. Ketia korisile in 2018-19. So 2018-19 e-budget mane electronic budget publish korise Assam. Thik ase. Next question. Under sanitary napkin scheme, government will provide sanitary napkin to which category of girls? So sanitary napkin scheme or under government kuntu category girls of sanitary napkin provide korise. Thik ase. Option bo dia ase. The correct answer to hobo option B, girls studying from 6 to 12. Okay. So yate aru eta kotha government to provide korise ka only government school aru government aided school jibur ase heiburo lora swali hokolok. Okay. Next question. Government proposed to increase stake of which of the following public sector refineries? Okay. So option keita dia ase aru yate correct option to hoise B option Numaligarh refinery. Thik ase. So yate aru eta kotha mon koriba je government proposed to increase the stake of amount to given 1500 crore. Thik ase. So 1500 crore stake introduce korise government Numaligarh refinery babe aru hetu percentage wise kiman hobo 13.65%. To tenako hudibo pare. Okay. Next question. Government has proposed to develop which of the following than as a center of art, culture, research and spirituality. So government kunkhon thanok develop koribor kane propose korise budget. So answer to hobo option A, Botodrowa than. Thik ase. So yate A option to correct hobo Botodrowa than. Okay. So yate kedaman kotha ko janilwa je Botodrowa than kunkhon district pore I Nagaon. Okay. Nagaon district hoy Botodrowa than khon aru famous ki hoy it is the birthplace of Srimanta Shankardev. Okay. Aru ei jetu project hatot loise sarkare ei project to total cost kiman government total cost kiman korise 188 crore imanor dhairya korise 188 কোটি ধাৰ্য কৰিছে আৰু ফাৰ্স্ট ফেজত গভৰ্নমেন্টে এলোকেট কৰিছে কিমান ফাৰ্স্ট ফেজত এলোকেট কৰিছে 50 crore 50 crore so simultaneously এখিনি কথাও তোমালোকে জানি থবা ওকে এতিয়া আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটোৰ ফালে আহিছো which of the following subdivision will be upgraded to a full-fledged district as announces in the budget 2020-21 okay so kuntu subdivision ok upgrade kora hoise so yate answer to hobo Bojali option A is the correct next question the budgetary allocation of Fasa Gaurav Asani in 2020-21 Faha Gaurav Asani kiman abonton kora hoise toka so yate correct option to hobo option C 50 crore okay move to the next question how many flagship scheme is announced by the government in the budget 2021 kiman khon flagship scheme announce korise government eto correct option hobo D 18 okay monot rakhiba very important question how many families will get free rice under nutritional food security act 2013 so nutritional food security actor underot kimanta family free rice pabo hetu hoise option B 57 lakh thik ase aru etu kuntu asonir odhinot asile ami joakali video tut porisu anna yojanar odhinot asile okay then Assam budget 2020-21 create a autonomous council namely Komotapur Autonomous Council. It is related to which community? So Assam budget ki korise ekhon autonomous council create korise jikhonor naam hoise Komotapur Autonomous Council. So ei council khon kuntu community logot related hodise. Answer hobo B Koch Rajbangshi community. Very important question. Okay. Move to the next question. Which autonomous council is excluded from Assam State Capital Region Development Authority Act 2017? So ASCRDA jikhon act ase he act khonor pora kunkhon autonomous council exclude kora hoise budgetot thik ase option kita dia ase aru correct answer to hobo option B Rava Hasang Autonomous Council okay move to the next question Which of the following language is mandatory to get government job in Assam? ठीक है सर very easy question. कुंटू language mandatory होबो
অপশ্যন চি এছামিজ অসমীয়া বিষয়টো বাধ্যতামূলক অসমত যদি চৰকাৰী চাকৰি পাবৰ কাৰণে ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন The Assam government is proposed to establish a new university, namely Sati Sadhani Rajyik Vishwavidyalaya in which of the following district? So, government budget propose কৰিছে যে এখন নতুন ইউনিভাৰ্চিটি এষ্টাব্লিছ কৰিব আৰু সেইখনৰ নাম হ'ব কি সতী সাধনী ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয় কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত কৰিব সেইটো সুধিছে ঠিক আছে সো ইয়াতে অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে আৰু কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপশ্যন বি গোলাঘাট ওকে সো এইকেইটা কুৱেশ্যন আজিৰ ভিডিঅ'টোত আগবঢ়ালোঁ আশা কৰোঁ তোমালোকৰ কুৱেশ্যনকেইটা হেল্পফুল হ'ব যিকোনো কুৱেশ্যনৰ বাবে আৰু যদি হেল্পফুল হয় তোমালোকে লাইক এটা কৰি দিবা আৰু নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা ওকে থেংক ইউ